poho. Naon cenah? Jangan lupa di like. Terus aja naon deh tah. Komen dan share. Kehlah ayeuna poho. Naon tah nu kudu wajib? Misalnya tadi subscribe. Thank you bisa sampai melepuh. Kosna yang maling tangkalan aing ya. Woi siapa aing? Woi. Kan siapa? Hah? Aing mah ditahan Bos Adun. Gimana gitu Bos Adun nateangkeun ku aing? Anu boga sawah teh lainnya na. Heuh. Tuh nyalana tuh di ditu tuh. Geus ku aing teangkeun lah namun tak kali ku aing. Budak letiknya atau aing ngoten ita aing nyahoan henteu aing di dieu bae belon sia anak sia tuh maling tuh si Agus di kebon aing ganti rugi aing mah pokona mah saem yo tah saem tah hiji dong saperak ieu mah tah ditambahan deui aing mah yang make pusan Vicky doang. Pusan. Lah, bisa lambung manggis lah jangan aing bela. Sia ganti rugi. Jak sia. Mentok. Tuh kabeh aing. Banyak koin teangkeun ta kapikang si aos be namun eueuh koin gadekeun ta barang sia. Barang naon? Barang naon? Jinjal sia bae teh jual ta kan samiliar ge laku. Bego goblok atuh aing lulus bego. Lulus kunaon teh bisa jeung si Siti. Aya nu maling eueuhnya amun maling kita. Waduh siapa bare aing yang bae akuan goblok bang. Itu ambe aing, pare aing bisa dikakuan. Monster aing ieu bener. Bongkar aing bugaing. Sungguh ya bukan aing. Woi tapi kan kamu nak mana? Wah bahaya di kangen. Jangan ngeliatan cowok. Lalu dibawa ke ajang ngamuk. Lemon nih, saya manggil si Siti Lok mandi tilok. Tuh tadi mah di situ nyapa aku mbe. Kosanya udah sabaran tadi. Kurang mending pergok yuk bari tah lagi hutang ke si Siti Lok mandi. Ayo atuh. Bangga aing naik atuh. Ay siang mun balon naik ditarik pan cobong. Sorry atuh teh sengaja sebenarnya. Yuk. Woi aing lu. Woi tapi kang aing. Selamat. Nang ikut aja aing. Ayo. Woi, ribut bae. Woi. Nang naman sia ribut. Woi. Adon ya. Manusia. Ribut. Ngomong. Woi Siti mana sih duit tuh anak sia maling di kebun aing. Maling tuh. Maling mantang aing. Ya duit nak. Mana? Kon. Mana minta ganti rugi? Sayang duit yo. Duit nak. Sama daun. Tapi kon jeung aing. Engke sore. Mana sih gantian ku ari? Engke sore aing minta ke aing. Ku aing tangguannya di mah aing gaos bae cenah mah datang ku gusur ieu. Nu naon gusur di mah aing. Karunya
karunya kasih aja sia mah kamu ubu kos kana foto. Lunjak sia menteng-menteng rumah aing gugu. Imas setan. Imas setan saya tahu. Kenapa sia mah aing mah tak ambalaya tah mah sia ambalaya lu ambalaya mah batik kokan batik. Lunjak mas ya mending daripada sia duit. Jual aja itu kebon. Nah bae sia kebon aing sakieu luasna 1 petak boy. Bodoh aing enggak pikirin. Ah sia mah punta meuli imah ubu lagi ayan borayan ketingan bakokan. Imas ya, imas ya aya naon ge. Oh imah aing mah bagus ya sama wah. Enak cari mau tiba-tiba. Gandeng sia botak. Atuh gandeng sia botak. Atuh aing nanya dong nenek gambreng. Saya boga duit tata bayar ke hutang si Siti ka aing. Di mana aing hutang aing sultan. Gegara bayar ku ari. Kan si sultan, sultan. Itu bujuk ka bogo sia memayar ke hutang si Siti ka aing. Kesudi aing. Pada sia mendingan aing kabur lah pada naik. Daripada di dia mending aing kamu mau bisa shopping berangkatlah. Udah. Timur di si Sultan bobogohan bae Pak udah kos India. Rek bilang bos. Dadah. Nyalakan bayar hutang ke aing nih gara-gara anak maling mantang kebun aing. Gara-gara aing ditarik ke sumut sama aing. Koek. Lah, tua aing maling kebunna si Mumun. Malah aing anu beunang anak nama itu anak si Hadi. Nama aing jangan adina si Murni. Kalunya amat aing beunang. Woi, ulin yuk. Dik naon aing mau ulin yang sia aing teh sudi. Banget aing sakieu jore. Gara-gara aing ka anak sia kerberang. Budak si Bumi ngobek sama aing. Udah amat aing mah teu budi. Ayo orang bejak aing mah kesudi aing mah peduli aing mah peduli nek dibejakeun gitu kolot sia bodo amat lah aing mendingan mbak aing dijarangkeun ke si Andi sampai gitu enggak jole aing dicurikan ke si Andi emang dicurikan ku naon jorong pendulang gini gitu. Woi, mana sia batiru gitu. Mantang aing dicabutan ku Adi jeung anak sia. Aing duit bro. Aing di mawar mual. Oh, mana duitna? Lamun teu dibayar di kebon betul. Ngalonjak sesete munte. Koe giles ya kos baju. Mangga si Murni tuh. Iya, naik eta tuh si Murni ya. Tuh. Eta sia tuh, adi sia tuh. Adina si Murni, pan si Murni kabogo sia tuh. Maling mantang aing. Ganti rugi sia Sultan. Tenang teh koin transfer. Seberapa duit sia hayangna? Saember. Oke, koin belikan saember. Lain saember PA 1 miliar. Nah, Sultan. Dasar si Nora Sultan ongkos muka duit. Sia ngomong aja ember. Bisa aing ngeliat, besok kan sia bayarnya ke aing. Lah poho transfer. Oh, enggak aing